Singhason constituency ki parluang kang manjai hiti penchi koinot menrong phar arong adang chomna ro athak adolong kawya jaw ratum ka chilenga phan kisum ka chitong na Karbi Anglong Baptist Convention bentika long missionary day ka talong Kardom Karbi prime time along peneli Reverend Carver nan biotang ton pen archoita Singhason constituency ki parluang kang manjai hiti pen chikoinot ICDP ang kang ben menrong phar arong adak chomna lang ro athak ke don adolong piningkan thomkep so se arta adolong pini ani anta hada raratum thengpi ki thu ke don ro adolong message cheleng nang bomlang basi cherok ta raratum pen preni phai thomkep ani karni sa hemalong biota nang pali La sojok bang so dolong ke kapahut pena ana school au somar la pen raratum dolong ang song pen kaching koi dulo anchok takali barla por hud henlo kisung nai kisur kyun e hud ason seka chilang dam chepan hospital along kachepon lapen kachewana hud ason ke kap chepan kisung thektik alam raratum pen pachini lapen projin be BJP paribortona sarkar pen bang so thengpia dolong kisalam ponje phansi chuning ri lopusi hadak ke dwara rajesh hanse lapen bidasing terona tum pen kachuning ri alam the chepaklang Pinpur mekedam tang ning kaning koisose Congress ke chari hudbang sodolong ave kirui thua phan anta ki claim kli pensin ningkan param nanglo lasinon BJP sarkar mathi em Amar Singh Tiso pen RD pidun sonte Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hang phan pachini po lapen claim po positowar chulang dinglo podalang litum pen lam the chepaklang nili dak rong phara rong kedo arat abang phulo pen ke nilitum arong along ningkan thomkep susi pen nilitum dak rong nilitum chomna ro ya dolong long kahinu labange kapek Congress sarkar hud ningkan koi sulide sitame nilum thang na kirat tawe nilum thang ta la so dolong puthak pen nilum han nage claim piawe ki theklong le pen non puthot non BJP sarkar ta bang bomlo sitame non puta nilum han ke thang ta nata kera bang thek ki theklong lela asi puthot nili sarkar man chuning ri thulo je nilitum la ICDP thengno pen ke bang rong pharong asu chomna dolong ala dolong bang puthot nilum han nang rat aphan nang kang khon pen so dolong nai lang ra nang bunai pi aphan nili sarkar man chuning re thikti lo la sin ke nili gani ye nai la pulo la so dolong a joini pen usomar tong ke khlu ko anlo ne la pen la so dolong along niltum ke chilat thegi gali gari motor bang heloving lo munit ke kap anta niltum ke kisik sak thekti kisung thekti lo asi nilinon paper media thengno long sitame nili puthot chuning ri thule tholo sarkar atum nil manon amat rabjin pen nili rap thegi phansi chuning ri glo do puthot nili ako niye thuk po nili tumarong rat e kol nili tum dak rong pharong puchat kali nilung palo dake jari terono rong do lapen ke selong ri do komsom do rong pharo isi bak do tai selong ri lok si hadak si rong koine do kok lo ampen ke kuki rong da dolo karbi rong da dolo di masarong da dolo la pengen nilum dak ki koino ke menong pharong lo la ana rat ke abang phu ke la satwar helo men ru lo nilum ka chelat ke bang dam tuar lo la helo gari motor ke sog un ehut ka chileng nei ta la helo ta sikinang sot nilum han ke chera pachitu sarkar hin bang pi pasante tuning ning the palo tuning ri tu le tholo Number 15 Mahamaya constituency Paklong Kam Langhirang English LP School Pathok Klawalong Kichengsi ang deng MSC Cup football tournament ang dumti ki pathu jia dim ka chesi ka chadang pon bom birta preni phai thomke barni katni salong birta nangli non ke bang ji phai kunya chik loni phai pli arni number 15 Mahamaya constituency pen Paklong Kam Langhirang English LP School Pathok Klawalong Kichengsi ang deng MSC Cup football tournament ang dumkiti ki pathu pon padu pon po Lapen labang so arni pen pachton dun si prajama scheme ke deng pontang an mate kaching thura sai ke claim pontang ason an lapen an para BJP amai pi aluralon pen ki paman ponja dim ka chesik kachadang pon boma dimalong Karbi Anglong Autonomous Council MSC Lun Singteron Kahumridam American Baptist missionary Reverend John Moses Carver ke damtang 1925 aninkan preni phai thomkep ani tiga lumalong se arong chiwailo arang le arong ka chiwai arni pacheton dun si preni phai thomkep ani Karbi Anglong Baptist Convention pen patir pi ponsi missionary de katalon pona birta kadnu se phergi hundor kropen birta nang pali
Reverend Carver ke Karbi khe phan ka ching hon pick abang alang lipen ajok si tok langanat ka paching thur ok pran ka chela na la pen ka tiki kang hoi ason do anta ke than ka chipaduk abang phupusi tika rang rat atum pen ka chigi molam the longpon ada porbai choksia porben Reverend Davidson Ingti kongchun bang Karbiang long Baptist Convention penja positika elo missionary atum athiri along andam si mir kipi ke bajir pen chiki modam Lasohud ningkan pharui sira chokep apra pen missionary atum Karbi khelong kewang alam thi phurkimo kang thuma jamek padu ponthu ini ke missionary day mate missionary arni pusi Karbiang long Baptist Convention pen ili tum talon por inu la ke missionary tum kewang cheng ke pharo krener ke phokera sir ke baning kan si nang lulo si Reverend si Eptolmen pen ajo la pen lang Sophie pen episcop la pen RE neighbor tum wang lo la pen ningkan ke thom na da Karbiang long missionary avedel lo seta puthot pharo krener ke ra thosir ke ra si aningkan pen Reverend P.E. Moore la pen Reverend J.M. Carvel atum Karbiang long lo puthot ang lutusi krung jeng podim kolonga long si mission center na impulo boda hada ke do gathak abar sai meme der posila tu ko pharo krener ke ra thosir ke ra troningkan tika lu malong si permanent mission center la da imputulo la pela litum ông đua anh can là đặc biểu ta mẹ con hắn claim đó phi Reverend J.M. Carvel অর্থাৎ Reverend John Moses Carvel alangli pharo Christian kebra inkaro phon inkan bre chiklo ni phai thom kebra ni si alangli daktika lum long si alangli apranji pilo ba alangli akashi be jude kang la sila bangso missionary tum hang chikimo da mang taxi pini ani ni tum Karbiang long Baptist Convention pen missionary day pusi talon pon bom ada porphai sir kebra chitim apor pen tika Baptist Church hin pen arnama phan kerukar chu amai tapadu pon Karbiang long Baptist Convention amai phu senthang reng ma pen mai chiphang phu pon si mai long Reverend Davidson Ingti pen missionary dia biata kimi alam the ing sering chapon Mailong anso se alira cham kipidun je phan puta Karbi Baptist Association arisonim so mai pen tika montilia tumpen si luncheto parju panlo Areng kilo missionary tum ke banga joini si non purity kimia long kacha thanga tawar chichar dun long loposi Jones Ingti ka thar penta pherang kya tum angno lam thi ke jai pon pado kasi emotion ke udam edlo te nili methanga matalu athema JM Carwell P.E. Moore, W.R. Cotton, atum neighbor, atum jongsi wang vesante, ilitum la modern light, ilitum katheang, ilitum tek dun long le daji por. Katheang mane la ili kamatha tek hedi, kamatha ta chichar plot hedi, la son akamatha tek ili ave daji por la pen nelita IAS chiplang dun si inut famous commissioner son daji plang dun un daji por. La si halai hui alam matha dam lote ilitum chiru meme titi athema halatum po anaki sum nang che chak lo ilitum son che chak on ik non asap ta chak on ili kereng me lok si ili keri hala so hot alang litum lang ching lua thai ta ve lo angi cho thai ta ve lo me ke jang thai ta ve lo hem ta vi la pen ka ching ki rap amunit ta ve hala so rikong vet vot ikrei la pen la dak P.E. Moore keso hala suhut alangli tibia keso seta alangli tumsi ladak Karbi aus maratom rikong keter ke chok pi kune nelitum no nan ta ning dolang inut kang kher timung po ha thi thia ko ni tum ke tong nun long la hok lo ni tum arikong hala mem sap tum si ke chok ti pu la po an elitum han kang hot la se munit neli phanar ju kopia pasi la areng ke lok missionary tum dake wang maha la ke karjo kam da velo ne lia tengande la tum wang biasan te Karbi tum ABC puta por hedun thek the daji ili tum phan bang kopini si pin chong lam Namalam sopor phan bir tamung tu paniksina Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Nordic style pork curry. Wait, not only this.
Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up, hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101478818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups, and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu, Karbi, Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
beautiful main market, old LIC building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihna mo piputhat birta long wangthulo West Karbi Anglong District 110 kilometer thom kebra isian kahelo Meghalaya pen chikhoi long ami tourist lodge ke damtang ASTC pen Karbi Anglong Autonomous Council ke chari hut ki king ke rang pon tang hem along tourism sai campaign thangal saita ke deng pon kawi abirta preni phai thom kep ani kanu zalong birta nang pale Congress I a sarkar dit pelong sarkar dang chariksi Karbi Anglong Autonomous Council along ta ningkan Krip ho Ancharilo, Congress I Pen Council Kechari Bomahud Bang Swaddimalong, Karbi Anglong Autonomous Council Pen Tourism, Arpukedo, Kethe Gedingatum, Kecharang Chari Dam Lapen, and Pada Tourism, Asai Kamatum Pen Setami, Kamri Dam Aviputa, Ami, Arong Aradatum Pen Pedangkia Tengno Pachini, Labangso Tourist Lodge, Amreng, Constituency, Arlusi, Kim Rang Ponlo. Asa turis nang ikim ke apang SDCR ni 1995 por ni si arjugar judunong bom ni tala so homoy bang ke pan chini dun elang the arjugar judunong bom acha tangte ente nang li 1995 ESDC council chari bom hosi la bang so tourist lo scheme bon lo de te hala soarni pen kim det pen council pen la bang so tourist lo kangpu nang li thek don long ma thek don long lela la pen de phi inde nang li dak tourist department atum dak sai kam sai phu atum kewang kedam na bang so dimalong nang li chini dun ma thek don long ma phom ba ha thek don long le penang di tangte non man bang so 1995 en pulo tangte non mat ke pinana ning kana jak dolo na sila dak komani nang ke joi kelang kewang atum dogma do ka do la film ka shooting tum la wang evang bom nang ji bom mani scenery pinini nang kinep bom evang bom acha tangte la bang so dimalong nang litum dak am iarat pen kupini council atum phan ke thege ding do phan kachuning ri kang tung do maje la bang so tourist los ke dam tang SDC government atum kimpon tang lo bonta pining an puthot BJP government ke wang hot nang litum puthot la bang so tourist los ke salok ponji bolon ke pambe pon thuji phana litum kachuning ri dun made chuning ri ji phanning hang do ma nile tum kachuning ri dun bangge dak turis am ia arong amalo nang ikim tana bangke me parping ya sutamene aningkan mataningkan ke krip hobak dolo lahaya turis nang kilang lepen amat mane hormu hortar ingchin maten ing haban ta vedat khangyang lo nasi non itum otumas konsela CM tuliram long hangle puthotu alang lile rat kachari pon thegi phan la so tourist la an so se alon kapi meji la pen la so a hemta kapi me thuyi phan si nilitum dak am irong pen sitame chunirin thula tangte non la bangso non mat bangso constituency ke komasi koso constituency non do bom lo la ka amranga constituency rina baido tangte rina non ke dam tang ningkan hini thompleng tang lo da MSC ke chari sida non mat na la bangso dim na humri ma humri lela thek dunong lela de inde non mat ke lada hormu horta ke dam tang kim tang et pen nongge heno jap la sono na sei lada ke kubini rong ara tum dong bang so ke claim ma nang li chini dun ma mate kubini pang thek tum dong ke claim ma non la hoi hormu ke phalang no la hoi nang li ni le ka chini dun teng pulo te pang thek thelo la hai ka pang no pon bang ke acha bang so ni tum wang mane debara ni la risomar koryang tum bang nang ki ju wang
Kidam tang Congress I Sarkar ke do bom ahut abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Alice Ingtipi pen bangsa tourist lodge ahemalong kahumri damawi lasinon BJP Parivartana Sarkar pen council ke chari bom ahut bangsa dimalong puthot avi kiroi thua sain deng pon thua sonti messenger puta chirok ta oratum pen kaning je pado Tidak itu kes ke claim ceng ke kenelo masterul lo dak ministry ke ceng sike ministry pensi masterul nang thapon lo officer bang nang hang dasi nang dak dupinot mane cuma tum pino at hok lo komentar ni kan lo nang lido dak 2010 Julai acik lu pensi ni lidak peningkan ko ano sinang lidak do dak ni liningkan plido lo ningkan hini selari nang pilo peningkan hini selari long le dead lo amasi ni lidak do tek dead lo hala sor ke nang li dak chukidar hesab masrul dak do bom hesab ke department atum ta wang bom wang bom sa wang bom lamin officer amata wang kru ta wang lo pen hala Asia bang kepunyah tidak ada lamin officer pen tim bichot la bang ta wang lo hal sor ke non sona pu singrak thang mate hormor ta ke pahlang no avelang ma sor ke avelang glass bang te phup yai piyu lo cuma samar tu na ni li thek dum nor so cuma samar dum sip henon ni li hada report tak pila acha tangte non hala sor pen non anang li ningkan ko an lo ke utang ni kan pli bag de kok non kan pli de kok tangte non phi department pen ko pin nang ke lang sonavem non phi kya ve pin lo ni phan ta thang information ta ve lo sa thang information ta ve nang li non ni me thang dam si ko sono masar non ke BJP pen ke so scheme ave det pamasi ni da ukok lo he ten ni do tek thelo sar pusi bukok lo acha non pothon nang li inde ko pini chuni ri tun kang tung do ma council phande on I see na so office pereng thuji pen do not puten ni do thuji sa do thuji de acha samte non mat ke khalang hormo hota ke phalang no do pik tang lo aso pothak nang li jini dun ma je non nang li adak pen wang jo phi ko pothot anso se ke phalang no do lo se nang li chini dun ma je kopi ko sombe se ke phalang no da bang ke ni li chini ne da lo sa ni li ukok a phi bang ke bang aju lo ne ke manak lo ne ani li dak hem si do kok lo ma ti sa Biota bang gila pos kang ton paniklo dumi thakmi kurwang tu